Bethazi hey siyabhema phela la ngelilanga edrobheni sengikhohliwe. Siyabhema la shuthi abantu igebengu abagebengu ezoshaya into shuthi zinokhohlisa seyiqedile thina sihlala emgaqweni zamaphara. Isitole sashawa futhi ngicela ungasishika but nakho engisucela ukusho lapha. Bafika la bafana ngemoto. Isekuseni la siyabona abafana le moto bagqoka amakhupha head noma bengawagqoki balinde bamile oyedwa ngase uzothenga phansi isitolo la sikavula isitolo bamile ngaphandle la mebe ngaphandle la ay sishaya isikhathi sokuvula isitolo bangangeni futhi la bafana kuze kushaya isikhathi sokuthi sengena nabathengi ngoba qale isitolo mesivula qale kungene abantu abasebenza ngaphakathi sivalwe bese kungena ke umphakathi ke yazi sikutshela ukuthi kwala-7 kwangena umphakathi esitolo kanti sengena labafana imoto yabo ipake ngaphesheya le kade behlisa yasuka yayopaka ngase robotini ngale shuthi la bangene shuthi babezorobha nje barobha isitolo bathathe shuthi imali babe robha isitolo sasingekho ngaphakathi anginayo ukuthi benze benza kanjani kodwa barobha le sitolo sineminyango ewu2 kunomnyango ngale komunye umgaqo kunomnyango ngala abawu2 baphuma ngala ngakuthina ngoba suthi kwakhala ialarm kodwa amaphoyisa asegcwele nje lapho suthi konke enzeka ngaphakathi beze bejumpa kuze kufika amaphoyisa abawu2 bephuma ngala ngakuthina abawu2 baphuma ngale bephona abafana baphethe 2 ikhwama ngezandla 2 ikhwama omunye sibelethile bawu2 babelethi ikhwama baphethe 2 ngezandla bagijima beze bajahini bajahuza kule moto okay badlule kuthina silala khona ngoba silala nje ngasemgaqweni bakujijima baja kuyowela imoto ngesimo sokusamaphoyisa asemaningi kwaphoqa ukuthi badlule kwimoto yabo baze nje imoto bayidlule ngoba phela amaphoyisa sela sibazoba ukuthi bangene kule moto njengoba bedlula kule moto le basindwa izikhwama mebedlula kule moto oyedwa angene ngomgaqo omunye ange-afford ahambe straight ehlathini lo hamba straight oyongena ngathi endaweni eyihlathi moya ngasemtateni ahambe shuthi noma shisa isikhwama noma sifihla noma ngathi kwenze kanjani mebuya namaphoyisa ubuye usebanjiwe uphethe isikhwama esisekhanda esisemqolo nesikhwama esisodwa esandleni lesi esesibili ngoba sibabona baphethe zu2 asikho la kuthina nje bahleli la akekho umuntu onalomqondo lokuthi hayibo bephethe zu2 nje baphethe 2 esinye siphi hayi sihlale kancane kanti izobuya nalo lo munye aphothe iphane zu3 into mina yenza ukuthi ngisheshe ngicabanga ukuthi hayi ngeke khona imali efihlile khona ngwane imali efihlile ilento ukuthi umqondo wami nje wawuhlala ushesha nje angazi kanjani abuye lefanele ikhwama zu3 lo abuye nezu2 bafaka emotweni kushaya imoto ihamba yazi leyo mali ngakuthola awubhakha nje lo ubhakha ama backpack lawa o Nike uhlweza khona nje ukhame ngathi ezasemabhenki kodwa eziblue engathi zinkulu nje zinkulu yazi ngaphakathi kwakubhalwe iprice yento kuyakubhala imali mhlambe kube kubhalwe 5000 namsele iphepha ngaphakathi kubhalwe 5000 namsele ngaphakathi yabo uhlweza nje lithuleke phansi isikhwama kodwa isikhwama esikhulu lesi simhlophe umuntu wangibona umuntu wangaphandle weTanzania ngihamba ngiyobheka isikhwama wangibona futhi ngingabuyi ngalendlela engahamba ngayo kanti la ngizophumela khona usengigadile khona naye lento engiyibukayo nami uyigadile ukuthi ababuyanga nezikhwama eziphelele ubuye nezikhwama eshoda naye shuthi wayifuna ukuyibheka ukuthi kodwa ubone ngingena mina kuqala wangilinda wayongilinda kwi-exit engakwenye indawo yazi ngitshela ukuthi wayesengilindile indlela enza ngayo wangibamba rough engathi uyangiphuca lesikhwama ngokuthi phela nami sengibonisa imali le angibangisasho lutho ngathi mina ngeke mfethu ngone sihlukanise le mali ubulime engabenza hayi ukuthi mhlawumbe ukuhlakanipha ngoba ngavele ngathi mina ngabeka phansi isikhwama ngakhipha angijabula ukuthi imali yamaphepha mihleli kulama plastic amakhulu la izikhwama lezi zama plastic amakhulu awunaki mina ngikala ngezikhwama ukuthi kuyasinda lokho ngangimnika zonke izikhwama engathi zilula kanti ngiyabhayiza ezikhwameni ezazilula ilezi zayigcola amaphepha kakhulu lezi engangiyithatha mina zayigcola uhlweza kodwa nakhona imali yangicaka ngoba ngangihlala eSouthern Sun ngangena ngiyiphara ngabhukha ngathi ngibhukhela umuntu kanti ngiqamba amanga ngashika same time nginqene appearance engangiyona ngangena
esitolo esibiza kunawo wonke ngayothenga ingubo zokushintsha ngayigqoka ngagezile zizintsha ngijahe indaba yokuthi ngene ngaphakathi ngikwazi ukuba nendawo yokuthi ngifihle le mali ngiyibone singakanani ngagqoka izinto ngingagezile ngiyimusha nginjalo ngavula kwathiwa wena uthe ubhukhela ngathi mina hayi mina ngangena ngaphakathi ngitshela ukuthi lapho ngoba ngangibhema idakamizwa buti wami ngaphuma usuku lokuqala ngaya kumameshe ntami ngathengela wonke abantu engawafica lapho angisimala ngisho endlini ne-advantage yalokho wonke abantu engawafica lapho abamaphara ama-drugs mhlawumbe umuntu ngimiphe 500 kuya ngokuthi uhleze engilithathe engilikhiphile lungakanani uba nenhlanhla mengithathe la gcwala isandla yabo ngafike ngathi meshe ndanginike yonke idrug eliphethe ngaleso sikhathi into engaqala ngawukuyenza ukuthenga lezi ngubo ngase ngibhema drugs okay uyazi imali idonsela abantu abangenasidingo ugcina imali buthe nje imali iBhayibheli lami lithi isiqalo sawo yonke into embi imali ngoba ngangineyintombi usuku nosuku ezidla le mali engabhemi ezinye ezidla nje imali izingiyeke mina ngibhele ama drugs ami ngokuthi zona zizazi ukuthi nginemali zitsheliwe mhlambe seyithuniliwa ngazo nje nganginentombi usuku nosuku ngingaphumi ngithenga igawuni ngifona nginefoni mhlambe nginamafoni amaningi ngoba abafana bayadayisa la hawu malini ifoni unemali ke udayiselwa kakhulu yilabo bafethu abasemgaqweni ngoba kuyazi ukuthi uzothenga manje nginamafoni nje amaningi endlini nginenamba yemeshenti ngiyifonela ngime egate-ini ngithumela umuntu ezongilanda umuntu engihlala la endlini uyabhema uyicashelela sami uyena ogijima ngaphandle nje mesifuna ukudla eyolanda isithuthu mhlawumbe ukudla esikodile eyolanda yabo ama-drugs ngemotweni yabo uhlalele lokho 2 room lo unekamero lakhe unekamero lami mina nje ngumalume nje ngokuthi nginale mali ngitshela ukuthi isikhwama leso umuntu waxishwa sibamba intombazane ngangithandana nayo ngokuthi ngangiphuma ngani mangiseshana wangiphumile yini ngangafuni nje kubona umuntu indaba le mali yaya shothi yabona ukuthi athi lesikhwama yindaba sahlala ehlonga nje sashiwa abantu ababela noma ngathi yabo singibuza ngikude yangimemeza ngashiya yonke into engiyenza ngoba ngibona ukuthi izobona le mali le ngabuya ngeza khona lapho endlini ngathi mina usho sempi isikhwama ngaxa isikhwama nje sibhedala lesabo yabo kwathi kancane ngabona ukuthi lengane izozibambe ngayixosha yahamba engizama ukuchaza ukuthi leyo mali namanje angiyazi ukuthi ayimalini kodwa yangihlalisa eSouthern Sun la khokha khona imali ngenyanga ngoba ngakhipha nje ikhwama eziwu5 ngikhokha sayibala nosisi washo ukuthi 16,500 14 days ngakhipha ikhwama lezi ngayikhipha lezi ikhwama lezi eziwu5 wabala wangibuyisela lezi ushintshi owawusale nga5 ikhwama engangena ofuthi lo sisi ngambona ngaphandle ngambribe kanti mina imfethi yazi la ungangicebike makufika amaphoyisa ngaqamba ngathi mina siyintshontshile le mali besoshaya imali kanti cha isikhwama ngisitholile nje ngamupha isikhwama esigcwele ukuthi naye sasiyimalini angingazi ngoba ngavele ngakhipha isikhwama esiblue ngamupha sona ngakubala umoya ikhwama esiblue item lami ezitolo noma kubantu kwakuthiwa ngomalume ikhwama esiblue ngaleso sikhathi ngoba lo mali ngayidla yaphela edrobheni ngitshela ukuthi ekhaya ngaze ngisho angangaziwa ngangibonakala nje ngishuthile kodwa ngizacile ngimuhle ngishintshile abantu abayengibona kodwa ngidla drugs engisholo ukuthi kuningi senginveste kakhulu nga-investa kakhulu kuma-drugs ngemali nangezinto zasemhlabeni that's why ngithi mina manje ayikho into engamkhokhela ngayo uNkulunkulu mina ngale nto ayenze kimi empilweni yami ayikho noma kuthiwa imali uNkulunkulu akakhokhelwa into engibona ukuthi iwumnikelo ophelele iBhayibheli lami lithi yenzani umzimbani ube umnikelo ophelele so ayikho into engiyenzayo manje engamfaka uNkulunkulu ngomzimba wami ayikho into engiyenza manje ngoba ngi-understanda i-sacrifice engayenza kumoya obumnyama ukuthi kuningi engakutshala baningi abantu abasuccessful ngaleyo mali ababedla ama-drugs ababedayisa abanezinto eziphathekayo okusho ukuthi ngangikhulisa isigodlo sesitha sikaNkulunkulu ngaleso sikhathi so ikuphi-ke mina emqondweni wami okuzongenza ukuthi uNkulunkulu abone ubuhle noma abone ukuthi kukufanele ukuthi lo muntu ngimsize ukuthi nje ngathi mina kuyo yonke imali uNkulunkulu wami ayikho imali engathenga lempilo ongiphe yona ayikho imali engathenga lento ngikhiphe kuyona lobuhle obenze empilweni yami so ngiyacela ukuthi nginikele ngibe nje ukuthi
ngifeze lelizwe wathi wena asenze umzimba yethu ibe umnikelo opheleleyo. Ngicela ukuthi umzimba wami ube umnikelo opheleleyo. Yonke into engizoyenza from manje kube ukuthi itusa igama lami. Phela into yangisisa. Kodwa nje bafethu nje akubanga kuhle. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi namanje ngiyakhuluma. Ngiyacela la yazi ukuthi kunento engihlukumeza kakhulu la ukuthi siza njoba ngikhuluma kanje ngempilo yami, njoba ngiyineka kanje impilo yami yonke. Maningi ama opportunity amahle, izinto ezinhle engiyiyekile mina engingakwazanga ukuthi zenzeke noma zingibekile impilo ebengiphila ngenxa yedakamizwa. So futhi lento le ngicela ukusho ukuthi yazi njoba ngakhuluma ukuthi an every drug sonke isidakamizwa siwumoya, siholwa umoya ngoba kunendawo eyisonto abantu abadayisa isidakamizwa namamafia khona ahamba ohlangana khona akhuleke phansi kwayo. Ufanele uunderstand ukuthi yonke into ekukhulekwa kuyona iwumoya. So advice yami ayiqhamuki kimi. Kunomzali mhlambe kunogogo mhlambe kunobhuti mhlambe kunosisi ongathi hey ngeke mina nje angiyiboni ingane zami ibhema drugs. Right, khona ngiyavuma okwamanje kunjalo futhi uNkulunkulu mubonge ngokuthi akukho okusenzekile umndenini wakho okufaka idakamizwa uhlala ukubona ngaphandle. Engicela ukuthi kube kusemqondweni wethu ayikho umzali ozala ingane ofisa ukuthi ibe ihlongandlebe noma ngabe yiphi indlela umzali nje emezala. 2, ayikho ingane ethi mifunda ka grade 5 go grade 1 2 3 kunento ethi myself kuthiwa ayisho ngempilo yakho ufuna ukuba yini kusasa. Akekho umuntu okabhala ukuthi ngifuna ukuba i-drug addict. Lokho ngicela sikwazi nje. Akekho umuntu okabhala ukuthi mina ngifuna ukuba i-street kid, ngifuna ukuba usikhotheni ngihlale emgaqweni. La fanele uyibuze khona umbuzo ukuthi pho labantu abahlakaniphe kangaka, labantu abakhuluma kangaka abahlale bekhuluma ngempilo zabo, yini pho yenza ukuthi bona bagcine sebeseyidakamizweni? Mntakama umoya wesitha esazi ngepotential yomntwana wakhe ekhaya. Kahle kahle kulesikhathi samanje ayikho ingane eyisidomu noma angisho kanje. Uma wangena esidakamizweni ngabe siwutshwala, shabe siwugwayi. Isitha sisebenzisa leyo nto ukuthi sikudeleyise kwi-process uNkulunkulu anayo ngempilo yakho ngoba kuyisiqiniseko sokuthi sizalwe sivumbethe sonke la emhlabeni. Izinto esesivumbethe asizazi. Ezinye ziyashesha, ezinye zabaphathi, ezinye zizokwenza ngamanje, ezinye zizothatha isikhathi eside. Okodwa into eyenziwe isithu ukuthi sisebenzise nanoma ngabe yini kulesikhathi samanje, sisebenzise idakamizwa ukuze singayifezi ifiso noma amacebo. Siyazama ngawo kamandla ukuthi icebo uNkulunkulu ayinalo ngempilo yakho kukuthatha isikhathi eside noma uzushone noma uzufe ungafikanga kulona. Sisebenzisa noma ngabe yini kulesikhathi samanje, sisebenzisa isidakamizwa. Kuqala kwakwama World War ukuze intsha ingafinyeleli ngoba uqinisa ukuthi kusasa odokotela bakhona manje in 20 years to come kunabo odokotela akufanele babe khona abazalwa namhlanje. So yiphi into eyenziwa isithu ukuze igweme ivale impi noma ivale ikusasa labantu base-Afrika yonkana nje just emhlabeni isebenzise idakamizwa. Okwesibili, abafethu odade bethu mhlambe asebe abasagxilile noma abasabanjwe isitha, abasakhongwe isitha, ngoba ngiyazi mina ngisho ngaphuma nawe one by one ngikubuzela umuntu ohlala emgaqweni ukuthi uyathanda lempilo oyiphilayo, igama azolisho ukuthi hey yazi angithandi, ngiyafisa nami ukuphuma la. Akekho umuntu ohlala emgaqweni ongafisa ukuphuma manje esidakamizweni noma under influence yokuhlala emgaqweni. Inqobo ukuthi as-understandanga ukuthi isidakamizwa siyini kuqala. Yabo mangase sibe ne-mindset yalokho, ngicabanga ukuthi si-understand ukuthi it's not just into elokhuzayo eyinto nje ongayibuka njengejuice ukuthi ngizophuza ngihambise, cha, it's way beyond. Akuyona nje lento into ngase mhlawumbe uyibuke mase uyahleka noma ukhomba umakhelwane uthi ingane lapha nje, ngoba kuningi lokho sine tendency na abantu ukuthi sihlekise kakhulu ngeimpilo zabantu. Lalela ke mntakama, ngiyacela abantu ukuthi wena ongakangeni
ukukhulekela ukuthi umoya wakho ifamily yakho nje uNkulunkulu ayihlenge ngaleyo ndlela ukuthi ingangeni. Kodwa nalabo sebengenile siyanxusa ukuthi singabe ngabantu abakhomba imino ngoba uNkulunkulu wenza nje ukathi into ngoba phela sibonke singabantu bakaNkulunkulu siyidalwa zakhe nje sonke. Kumphatha kabuhlungu ukuthi esikhundleni sokuthi ngabe mhlambe sinesihe ngengane yaka sibanibani thina sigxe ngoba sibona ukuthi impilo zethu zingcono noma la ekhaya mina angizali nje amaphara uzusho ukuthi ngicela mina ngeke ngilizale nje iphara kanti lento uNkulunkulu ngeke azayibuyisa mhlambe ngengane zakho zi well educated mhlambe ziyasebenza zi right but ngoba sizelwe sisazozala nezingane zakho zisazozala uyakwazi uNkulunkulu ukuyibeka le nkulumo yakho yokuhleka izingane zabantu ayibekela ukuthi noma usungekho ngoba wayisho ingene kubazukulu bakho ubone ngathi umzukulu wakho useyaqala nje wenza izinto ezibhedayo awu understand ingane zakho zi right othisha ziyasebenza zi well known ingoba kunalento owayisho noma esenhlizweni yakho ukuthi ayi mina ngeke nje kwami ngiyakucela lo moya sukhulekele ngoba abathandi nabo izingane zabo izigcwele emgaqweni nje akuzona ifiso zabo nazi izingane ezisemgaqweni akuzona ifiso zabo boma noma umphakathi sizwe sonke ngiyakhuleka nje nami manje egameni lika Jesu ukuthi uNkulunkulu ngangathi angasisiza ngoba singalwa nalempi ithi into together we conquer but divided we fall. Uma ngase sizame ukuthi umakhelwane sibe ezicathulweni zakhe noma singeke singene kodwa sim-understand into adlula kuyona mekuthiwa ingane yakhe iseyidakamizweni si-understand lowo buhlungu ngine-sure ukuthi ungalala uthi umakhelwane ngicela isize ingane yakhe lithi iBhayibheli lami asikhulekelaneni omunye ngomunye muzazi ma ukuthi wena ingane yakhe akangangeni muthe nje egameni lala ukholelwa khona egameni lika Jesu ngiyacela bandla ingane yakamakhelwane isizakala silwa nemoya ekhungethele family silwa nemoya ekhungethele ngane kodwa nakho ke ngicela okugcina nje ngci sengivala ngibe ngicela nje ngiyazi ngiyayicelela mina njengosifiswa kaManani lento bantu bakithi it's a war efanele silwe nayo ngibonga uNkulunkulu ukuthi asinike iplatform yokuthi sikwazi ukuyichaza lento siyikhulume of which ezinye izinto mhlambe ngesichaze ngalendlela esifuna ngayo ngenxa yesikhathi nani kodwa ngiyacela mina kuwonke ama platform engithola kona ithuba ngibe umuntu oyinikelayo ngayinikelela ukuthini ngiabuse kodwa nginikelele ekutheni ngisize ngoba khona ukuthi ulahla ithemba manje ngokukhuluma ungitshele ngokuthi mhlambe wena yazi mina khona umama othe kumina yazi bese ngilahla ithemba sifiso kodwa ngokukhuluma nawe ngokukufonela ngiaddress ngalento ngathola umuntu esekungconywana namanje esengicabanga nokuthi manje ngiqale phansi ngikhuleke kakhulu uNkulunkulu ngoba bese ngidele ngisho noNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wangiyeka ngahlekwa yizwe kanje so emkhulekweni wami ukuthi ngiyacela inamba engizoyishiya la eyabantu noma eyomndeni othi mina sengilahla ithemba okunye ngesikwazi sokukhuluma efonini but sengilahla ithemba nginengane nginemntaka mbhudi nginomntaka sisi oseyidakamizwe noma ngabe isiphi ngiyacela ukuthi alukho sokukhuluma thini ukuthi ngiadvela mina kulelo zinga ukuthi sifonelani sisizaneni bakwethu ngoba kuyangijabulisa mina ukuthi kube khona umuntu othi yazi usizo siyalithola noma sesithola usizo ngibonga nje ngoba awuma suthi sengilahla ithemba umzali awucabanga isitha umzali uwedwa usho uwedwa mucabanga isitha sijabula kangakanani ukhipha lawo mazwi ngomuntu owammitha 9 months ngomuntu owamkhulisa ubone ukuthi kusasa uzoba yinto sipha amandla isitha so mina inamba engiyishiyayo ngisuke ngishela ukuthi siqale silwe nesitha namandla isitha ine spiritual realm izinto esizishoyo izinto esizikhulumayo ngoba umlomo wethu uyadala ngiyazi mina ukuthi ngokusho lawo mazwi ungaqondile awushizo ukudinwa nokuthi usuhlukumezekile nokuthi omakhelwane nomphakathi uthini ngengane yaza lo wena so ngiyacela ukuthi siyisebenzise le namba engizoyishiya la ngayishiya